Rengisuk tenak keren ben. Kalau penong ada don mano bakren ben haga cikim go jopi. Kat no kata yang apa jopi. Uji Yesus Kristus u experience ila de shibun ke syak keren ben. Re wat apa dengan syak ibenyo, wat apa dengan syak keren ben kibreu. Da ke ci syak ri kibreu. Ngape ye ke Uji Yesus Kristus. Kat no ye pala dingi. Judas ulah dia penban uit, Petrus ulah leni penban uit. Kini sipai kini ialam kini ben keren ben ya Uji Yesus Kristus ndai penban ulang uit udang lut panong kupa to mabiki ya maki le ya ke ka maki tip. Jen lala de mga mapi. Katong inut try panong to map iki labanta kile ke bumtip. Uji Yesus Kristus halor ke jisha pensitom ben, halor ke jisha keren ben, halor ke jisha penjaburon uang kopa to mabiki na magile ya ke ka bumtip. Kata kali ke jiki ka bakla ka Uji Yesus Kristus.